rawatan. Apa yang Dr. Tini go through? So back to dah dapat result, dah lega kan. So kat situlah juga saya belajar. Saya ER/PR positif. Alright. Dan breast cancer sebenarnya ada Itu banyak dari biopsi reseptor. ke dari operation? Daripada biopsi. Biopsi. Ya. Okay. Dia panggil histopotam. HPE. Histopathology. Yes, that's the report. Susah betul nak sebut. Yeah. From that report kita tahu grade dia. Okay, so I grade 1. Oh, 1. Yeah. So cancer, breast cancer stage 1, ER/PR positif With grade 1. with grade 1. Tak tahulah saya So tengok stage 1 tu grade 1 ke? Itu pun tengok I still Bukan. Stage 1 okay. dengan grade 1 tak sama. Grade itu adalah sebanyak mana sel itu telah berubah. People can be in stage 2 breast cancer, 2A, yang mana dia belum spread. Okay. Tetapi grading 3, grade 3. Kena kemo sebab dia punya sel tu dah terlampau berubah. So grading is yang tengok bawah mikroskop. Faham. That is grade. Stage is different. Stage So 1, we doctors, we always positive. want to know what's the grading and what does the hair. Kalau breast cancer, of course kita nak tahu ER/PR positif ataupun tidak lah. Tapi kalau Dr. Tini stage 1, grade 1, ER/PR positif, I would say you are lucky. Yeah.